Kaluguran kong kapatid, igasal pantayanan, pagmaragun tamo, kabilang tamo, king parokya ng San Andres. Ading kabaldukan na po ning parokya as nanem kasanting, meto nga balaya na maglaya, papunta king Banwa. At kikiyata mong pamaglaya, pamaglakbi kini king yato, eta mo magdilitili. Kaya betaya Jesus, kaya betaya king banal na Eucharistia, king gayang aman. Kaya beya king katamong komunidad, e nakatamo likwan. Kaya betaya Jesus. O yun yung medong ang mga kaibigan, sika ng lubke katamo. Medong tamang balay na maglakbi. O neng kaya betaya Jesus. E nakatamo likwan, uling bayo pepaitas sa Banwa, nga nang sinabi, kaya beyo, ang gaman, king kawakasan ng panahon. Ding Israelita, miglakad lang 40 years in the desert. And during their desert journey, kaya beding Diyos, kapamilatan ng pillar of cloud during the day, and a pillar of fire during the night. Inantabayan na ng Diyos, king garelang pamaglakbe, king ilang, pabuntang labuan ang pangako. But then, in Diyos may katawan niyang tao. Ene mo Diyos sa maglakbe ang bedaren Israelita. It is not only the God who walks with us, but the God who is with us and in us. May kisawit siya kaya katamo, may katawan niyang tao. At king banal ang komunyon, ing katawan at daya ng Kristo, o nang tatanggapan tayo. It is the God who is in us. E tayo ko kaya maglakad. He is in us. Tatanggapan tayo king puso tamo, king kaladwa tamo. Maglakad tamo, kaya betay Diyos. Karinggera tamong puso, kaisipan at kaladwa. Karinggayang manalayamano, pasik na nga nakatamo kaisipan. King kayang banal ang komunyon, pasik na nga rin kaladwa tamo, puso, at katawan. My dear brothers and sisters, may tungko ka rin seremonyas ng kasal. Yapinitang bidaw panlang gamat deng kakasal. Pero bayo ika atin langaw sandang wedding march. Kita ka rin ang wedding march at children flower girls, deng ring bearer. Kaya meron rin damas ang poring abay. Kaya meron rin tegawan. Kaya meron rin pengari. Naning pawaganan nito. King nakaraning pie, dakalamaman tabi. Ela maglilitin rin kakasal. King karelang pamaglakbe. In their journey, for better or for worse, until death do us part. Ing lakaran na rin may asawa, kaya mo manibat kitang Paskul Mayor, ang dating altar, ing karelang lakaran, ang gaya king kamatayan. Mahabang lakaran ng gawan na rin may asawa, pero ing karelang pamaglakbe bilang may asawa. Kaya bede nga kong Ginoo. They have each other. Kaya bedor karelang tegawan ding damas ding abay, ding anak ding karelang pengari. But most of all, kaya bede ingkit. Nya po nang mitalnanan lang gamat, e katatakot kaya bempo. They have each other at kaya bede ing bendisyon na ning akong Ginoo. Nya po nang mitalnanan lang gamat, talnan ko gamat, at lukaming mitatalnanan na gamat, kaya may kanang istola. King karelang pamaglakbi at lukaming mitatalnanan ng gamat, ding may asawa, ing bendisyon na ning akong Ginoo. What more can you ask? Kaya bede Diyos, king karelang pamaglakbe bilang may asawa. My dear brothers and sisters, po ang kailang bungan na lang belo. Itang belo, simbolo ning presensya na ning akong Ginoo over the covenant of husband and wife.
Mamantabi Diyos, nung mga namin ng tabayanan na laking ilang, pillar of cloud during the day, and a pillar of fire during the night. Mamantabing lambong ng presensya ng apong Ginoo. Hinbiyada rin niya asawa, bibiyada rin niya suko ng bendisyon at grasya na ng apong Ginoo. Yan po'y pawaganan kaya katamong ngayon ng gospel reading. Kindala ng piye, kaya betay Ginoo. At kaya ng gospel reading tamo'y batkang Lucas, sasabihan na rin alang adwang alagad, kabang papunta na Emmaus. From Jerusalem to Emmaus. And they were down and out. Malapit na yung dugpa yung Sicily. Malungkot na, tatakot na, titiblan na king Emmaus. Yung lugar na rin tawag, Emmaus king Diyos. Yan po tayo Emmaus yung apong Ginoo, papunta kay Emmaus, yung lugar ng karalugtungan, at kaya ng pag-asa ng biyatawang. Kingkare ng pamaglakad, lulugo-lugo na. Huling aranasan dahi kinda ng mga nanodeng pete at mete Jesus, King Cruz. Ya pa naman ingasahan mi ang magligtas king balen Israel. At this time, pamigbayon ka rin ang panlalawit at expectation king Ginoo. Ingkare ng kaisipan ni Jesus, metong yang political figure. At malungkot na, uling may balbal. At may sira yung kanilang political ambition. Di pa talaga nga kilala yung Ginoo as the Messiah. For them is a political leader. At uling may kaya malungkot na, uling may sira yung kanilang political agenda. Pero balo tamo, ang political figure yung Ginoo. He is the Son of God at yung kanyang kayariyan. It is a kingdom of humility, a kingdom of peace, a kingdom of reconciliation, and love of God, and love of neighbor. It is not what we can get, but what we can give. Bangga na sumulong yung kasalpantayanan, king kekatamo, parokya. Nung hanggang ngayon isipan mo yung gerang sarili, yung gerang popularity, malawag ka pa king lakaran. Uling lakaran ng parokya tamo. What matters is not what you can get. It is not popularity. It is not power play. It is not political gain. But selfless sacrifice and loving service to God and to one another. Noong ngayon makipag-power play ka pa, ating kapang kalaban, mahalaw ka paging lakaran ng kayarihanan ng Diyos. It is what we can give, not what we can get. What we can get. At ingay maos istorya din niya pong miyayaliwang proseso at ilanan. Introduction. Encounter with Jesus along the way. Maglakad na, sebayan na lang ng Ginoo. Pero makalungkot, kaya bedeng miglakad ng Ginoo. Pero mangibabag yung puso na, ing lungkot, ing takot, ing kaya ng pag-asa. At di recognize yung Ginoo, king karelang pamaglakad. Nung minsan masasawal tamo ka rin problema. Hindi naman alam problema, tintangan problema. Pero dapat mano tayong dala ng problema. Aluan problema yung magdala kaya katamo. Otherwise, we will miss Jesus along the way. Edi recognize yung Ginoo, king karelang pamaglakad. Uling madadala na pagingkarelang lungkot at kaya lang pag-asa. Ikanamo ingin may kibalo, karin mga palyaring bagi, nanong bagi. Jesus, dinimandare, petede king krus, dapat sabihin na sinubliyang mebye. And yet they are still incredulous. E napamurin bisang maliwala, in spite of the witnesses, daretang may nakit king Ginoo, ay sinubli ang mebye. Kore nga rin na doon alagad ay pasinubling mebye. Madalong-dong pa yung karelang kasalpantayanan, malabog yung karelang pa yung tungulan, because they have not seen the true meaning of life in the resurrection.
And then, one thing beautiful that happened there, inagkat din Ginoo. Uling balo na sisilin na, migpawagaan Ginoo, sulong na kayang pamaglakad, oneng inimbitade. Sana ngi kayo pamupo. And then finally, akilala din Ginoo, inyang palinono karelating kayang banalamano. And then in the breaking of the bread, akilala din Ginoo. At migbalik na Jerusalem, bangi pamalita, higit din Ginoo, milalablab na puso, kabang palino niya kareling kasulatan, at akilala din, king pamamirasong tinapi. The question is, bakit ede kadakilalang Ginoo? Agyang kayong boses mo man at lumimban mong kayabe, kabarkada me, kasulume king lamesa, Puta kayo niya recognize. O siyempre, kaya may kakit yung best friend mo, patsyadim na may boses, balo mo yapin niya. Hindi agad kilala yung Ginoo. Uling from now on, kilalanan din Ginoo. King aliwang pangalan, king pamamirasong tinapi. King pamamiraso ka rin kaya ng mano, king pamitipon ka rin taong sinubling memye. King pamitipon ka rin taong mabikas ang pantayanan, lulugod, karin may kilala yung Ginoo. Kaya nagyan ang kayang katawan na ikit da, kasanayan da, for 3 years. Totoo, may kilala yung Ginoo, inyang makapakuyak yung krus, uling sapak yung langit, at sugating mabilog ng katawan. But this time, kilalanan mo yung Ginoo, kaya nagyan ang kayang katawan na akasanayan mo ikit. Kilalanan mo yung Ginoo, king banala Eucharistia. Karin kayang banala yung malo. Bulitin yung ni San Lucas, in the breaking of the bread, kitang presensya na ng Ginoo, king banal ay Eucharistia. Gagawan na rin mo munang Christian, they break the bread. And during the breaking of the bread, karin at yung Ginoo kaya betayang. Banggeta, ibayo na rin kiratamong pangarap. Banggeta, di na nakatamong bayong pag-asa, king kiratamong pamibiyebye. Dahil kiratamong malungkot tamo, dahil siguro din nga liwa kiratamong, madadala tamo yung problema. And every Sunday, yung kwento na ng Emmaus, magaganap yan. Podang itamo, sisimba tamo. King Banalamisa ay enkwentro tayong Ginoo, karing kayang amano, king kayang banala komunyon, at king metong at metong. O ini, ikutang ini. Maniwala ako makaramdam kayo karing amano ng Diyos. Maniwala ako makaramdam kayo karing aral ng Ebanghelyo. Pero inikutang kong ayapin ini, do we really invite the Lord in our hearts? King Banalamisa, there are external preparation and internal disposition. Bali yun, maka-enjoy sisimba kayong parokyatan. Ako po naman tiyugulot aking king altar ba na mo, hakit mo na yung bando. Den sulu, den KBS, den komi, den kiratamong choir, den kiratamong lecom, den kiratamong MDC, den kayabe mo, kabaryo mo, kaparokya mo. Wow, sabi ko, kasandiging ambience, tahimik, masandiging sound system tamo, bayang pintura yung pisamban tamo. All these are external liturgical preparation. At suya pa yung kiratamong CD, yung kiratamong projector. Pero kailangan na ng ginuitang kiratamong internal disposition. Behind the solemnity of the Mass, sana deep within our hearts, we invite the Lord to come into our hearts. We invite the Lord to walk with us. Nabutang sinimba ka, may ngari tamong pupuntang pasibayo kay Jerusalem. Bang may palinawan tamong kaisipan, karingamano ng Diyos. At butang muli tayo, dararatay Ginoo, with renewed hope in our hearts, bayong pag-asa, bayong sikanan, bayong direksyon, igbagyan ang kinatamo ng Ginoo. If only we invite Him
to enter into our lives.